Jeremiah chapter 17 verse 9. Siphinde sibe sifunda uJeremiah chapter 4 verse 3. Siqaleke lapha ku9 ku17. Jesus. Sifuna bazwana incwadi yeNkosi Jeremiah 17 chapter verse number 9. Isifunda kanje. Isono sakwaJuda. Isono sakwaJuda verse number 9. Inhliziyo iyakhohlisa. Inhliziyo iyakhohlisa. Ngaphezu kwakho konke. Ngaphezu kwakho konke. Futhi imbi. Kubani ongayazi na? Kubani ongayazi na? Yeah. Sifunde nje sana. Mina Jehova ngivivinya inhliziyo ngihlole izinto. Mina Jehova ndivivinya inhliziyo ndihlole nezinto. Ukuba nginike kube yilo nalo, uba ndinike elo nalo njengezindlela zakhe, njengezithelo zezenzo zakhe. Into endele ifukamela ingazalanga. Hallelujah. Ake siwayeke kaMatendela. Amen. Kuthi ke manikhaphe ke lentetho ngenhliziyo, thethe ngenhliziyo emini namhlanje. Kuwo wonke umuntu ophakathi kwalendlu. Hallelujah. Nami ndenezelele emagameni kaBaba uba iyonakala yonke into enhlizweni. Uthi inhliziyo imbi. Hallelujah. Ngaphezu kwezinto zonke inhliziyo iyakwazi ukukhohlakalela nomnikazi wayo. Gcwele amajele nje indaba yenhliziyo. Hallelujah. Kugcwele nabagcotshwa bakaNkulunkulu, indaba iqala enhlizweni. Hallelujah. iBhayibheli ke lithi ke emini namhlanje inhliziyo imbi. Hallelujah. Sancedwa usomandla nami ndisuka enhlizweni yayimbi indikhambisana lapho ndibona uba endikhathele ilesi sono indifaka inhliziyo. Hallelujah. Ndidakwe mzalwana ndiyokukhalakathela ezindongeni uqeda isiminofu. Inhliziyo yami ifunana nesiminofu. Inhliziyo yami ifunana nentsangu. Ndatakulwa usomandla, izandla lezi mina zigezwa ngoba sengithathile uJesu. Uyabona amakufakazo, mina andiyifakazi lemfakazo yokuthi athi umuntu hayi ndaliqala kuSunday school. Nduma fohlololo nje walandwa mina ndike kufahlakeni kwazokhandwa kwavuswa. Ile ndoda ezonika ithemba endodeni ethi hayi ngeke umuntu basavuka yini efohlakile kanje elala ezibhotini engasondli. Amen. Mina ndiqhamuka sendima ke ndithi hawo mafohlololo mina ndanduma fohlololo intombi zingale ko40 yonke into ongayicabanga yesono. Mhlawumbe wena ukhaliswa amantombazana awu5 mina ingale kwa5 ko40 ngize ngidibana nawe edolophini ningawazi amanye sengwakhohlile. Hallelujah. Uyabona uNkulunkulu mayekwazi ukulanda into ezifahlake kanjalo. Hallelujah. Kuphela nje ke emini nizothetha ngenhliziyo uba bazalwane masenikholwa ningagadi inhliziyo imbi, inhliziyo umkhohlisi, inhliziyo ikhohlakalela umnikazi wayo, inhliziyo ingakuthathi ikufake ejele, inhliziyo ingaxabanisa nabazalwane. Hallelujah. Inhliziyo ke leyo uthetha uthi wakhona umuntu oyaziyo ke noba ungabafihlela abafundisi noba ungabafihlela obishop kukhona umuntu oyigoqagoqayo. Hallelujah. Noma sowedwa uthi isono phansi kwamadwala naphakathi kwehlathi elikhulu uthandibona abafundisi akanibona amabishop. Hallelujah. Kunesimanga sendoda nje ihlolayo libona ejuleni. Hallelujah. Uthi ndazi nenwele zenu oba zingaphi. Hallelujah. Uthi ngiyayigoqagoqa enhliziyo ngiyifumane lapha ikhona kutsho uba funeka siwe nayo inhliziyo. Sangekho ubishop, sangekho uma angekho unkosikazi wakho ulonda inhliziyo, ulonda into enkulu. Umama ulondile inhliziyo, ulonda into enkulu. Hallelujah. Inhliziyo iyakhohlisa. Inhliziyo ingahambi kufaka kuwo wonke amasonto. Uthi lingcono le hayi ngathi lela likho ngcono. Akwembi mangaba ugcwele lezi zinto bezibekwa ubaba, ugcwele ukuthanda imali. Hallelujah. Hebe umkhonto somandla ngoba inhliziyo lokho ikhohlisile ithi uyababona laba bahamba ngemoto hayi ngathi nami ngingahamba ngale moto. Inhliziyo iwumkhohlisi, ikhohlisa nomnikazi wayo. Uba evangelini singakhana indaba yenhliziyo ungamamadoda uThixo uyahlupheka ezulwini uthembile amadoda emhlabeni, amadoda adlala.
uthi Adam uphi o-Adam sibona o-Adam bengekho kuvuka abantu abawomama haleluya uthemba amadoda wabeka emhlabeni akawabona amadoda libele ukugijima ofuna osawoti namakhandlela namatsha libele ukudlala amadoda ezantsi emhlabeni haleluya inhliziyo bahluleke enhliziyweni haleluya ngoba izinto zikaThixo zitholakala entabeni ekuzibeni ukudla nake kuzihlambuleni nake kuthandazeni kulapho ifike thina ipheleliswe khona haleluya ekuthola bakhona isinga lapho efike sezinqamuke khona mase ugijima uzolincedisa ivangeli alincediswa haleluya haleluya ifuna ukuhlola inhliziyo uba lenhliziyo yami nami Thixo wami mase ngibalekwa ube yini ligciwane line elingene lenhliziyweni haleluya uthi ngiyalonda enhliziyweni yami izwi lakho ukuze ngingoni kuwe somama haleluya funda lapha egcineni sithanda chapter 4 verse 3 chapter 4 verse number 3 yeah ngoba usho kanje uJehova kubantu bakwaJuda usho kanje uJehova nabaseJerusalema uthi qathana umqatho wenu ningatshali phakathi kwameva sisokeleni kuJehova nisuse amajwabu ezinhliziyweni zenu nina abantwana bakwaJuda nabakhile eJerusalema bayeke nabaphile haleluya ngifuna le ndawo ba nisuse amajwabu enhliziyweni zenu haleluya kutshoba masingena kuJehova singene kwelukeni siyelukiswa haleluya singene entabeni akukhathali la kwamoya kwelukiswa nomama njengoba sinabafundisi abawomama haleluya ukwamoya akufani nalapha entabeni leyake enyameni haleluya lapha enyameni kuthiwa kwekhiwa abafana basiwe entabeni bokweluswa enyameni haleluya thina masingena kwaThixo seluswe enhliziyweni haleluya kuthiwa susana ungakholwa kwasezinhliziyweni abantu behamba benze izinto abazenzayo kukungaluki begeja ukweluswa ezinhliziyweni usomandla haleluya aqathula umthambo wesono athi seyihambile indlela kuvuka isono wagetha ekwelukweni uyayibona inkwenkwe egejile ekwelukeni entabeni oba idelizi yalo ihambe rape ihambe iligitsa ukuthi le nkwenkwe kuthema kweluswa amakhwenkwe la enhlokweni yawo yangazibambi ziyalo zoyise haleluya ubana uyindoda ngoba usonkwenkwe siboneke ngokuyenza indoda imisebenzi yamakhwenkwe kanti yagethe kwelusweni haleluya yelusana inhliziyo zenu ngeke uthuphethe iBhayibheli uphinde urape haleluya ngeke uthuphethe iBhayibheli uphinde uyontshontsa haleluya ngeke uthuphethe iBhayibheli wenza izinto zamanyala kuthoba wekhethelile ekwelusweni yelusani amajwabu asenhliziyweni hayi enyameni yangaphandle ukuze nibe amadoda aphelele haleluya ehle kahle uThixo ahlisa imiyalelo yakhe phezulu nelukile ezinhliziyweni ugathule umthambo wesono kupheli lento sishumayele endleleni iphinde kuvuka isono indaba yokwaluka ukuba waluswa ubani weluka kanjani igejeke kelukweni haleluya susana ungakholwa kwenhliziyo amen hebazalwane niyothi senekhila ama-auditorium uba yeluswa ngenhliziyo adilike ngoba uThixo uthi ndinguThixo nekhwele kuthiwe nirapile kuthiwe ninjani haleluya uba niyatholakala kwezo zinto kuthola uba nahamba nevangeli kwajafa imali ingeluswa ngenhliziyo inhliziyo ke umkhohlisi ngumbulali ibulala umnikazi wayo wahamba nento ezirongo azange uvumele ivangeli uba welusa inhliziyo ugqathula umthambo wesono lo uthanda izinto amen ube phakathi kwabantu wathandaza nabo bashumayela kanti aweluswanga enhliziyweni uhamba nezinto zezwe haleluya sizokuvumela endleleni ezinto ohamba nazo yelukani hlalani entabeni kuthiwe hlalani kule gilikhali nina
naselusiwe amakhwenkwe enyameni ukuthi wehlala napha nide nipholiswe. Haleluya. Nihlale nilinde neluswe nenziwa amadoda kwehliswe imiyalo. Haleluya. Wena uswaphi wena sowumvangeli ushumayela umfundisi, wena uswaphi? Haleluya. Siphonqwa abantu endleleni abangahlalanga eGilgali beluswa bathi bapholiswe kuthiwa madoda idlala usawoti emphathiswani ngoba usenifanele indlela yokushumayela. Haleluya. Asande kubona amadoda aphathisa umyalezo kaThixo ukuthi mayithandazela abantwana aphinda betshele alale naye ephethe uThixo ehamba noThixo emzimbeni wakhe wathuna ngedejiwe ebelusweni. Haleluya. Hayi siwedokotela thina. I'm a doctor, Dr. Pakkies. Mayingekho ubishop ekostet udokotela kuzabana. Ngizobeka izandla abahlanze ophoyizeni. Haleluya. Akaphinde udokotela sitalale. Haleluya. Izagulisa abantu. Haleluya.